Tikelang juna hawar sar sobia rongalong don trokep susehim tunatum langkang numpen kido kithak chutun chudang akisung abir talong si disaster management ahin pen kirap kipajirtaw. Pai cikloni phai siarni lakha kripli korkanthi constituency ki parlo tikelang juna hawar sar sobia rong langkit hipena jok don trokep ahim tunatum hemrit anta langkang numalam thi disaster management of karbiang notum arjunong si adimak longlong humri dampen asonason kirap kipajirtaw. Bangso kirap kipajir damahut korkanthi BJP Mondal Committee maipu dolo ingti kache tongdunalong Phuloni Revenue Circle pen ARO Monu Shinti Mondal Rustom Tiso Mondal Dhoni Togbiatum pendanglo Penangan Chukumaratum lapen disaster management tuma hinpenta chetongdun Langgang lumpen kisung kache tongnang tumaphan sang dali jangthu biscuit kendal lapen tarpaulin haihoi ronpong Bangso hut korkanthi BJP Mondal Committee maipu dolo ingtia hinpen bangso rong raraphan lamthi ke than ponke langkang lumpen kachipa jok jiaphan Karbing Thomas Council CM Dr Tuliram rong hanglapen Karbing Thomas Council Speaker Raju Tiswatum nangbur I Vivek Jipusi than pong Tenong korkanthi constituency ke parlopon sarsobe karong langket he pen kisu Apurial tumhan sang napen itu ason hormu ke rompon padupo napen takan shot kali sam taro sarso sob biso kangcho napen bubin rompi ason kenangan adim langket hepen akisu ason apurial tumhan sang han apen jangku kenangan ason amu ke rompon padupo sila sosai ke dengpon labang ke ni sini teng pulu tang ke letum non malong social media long tatrek long tadog weta ilitum Karbing Thomas Council CM sar kenangan adim kahumridam mati akisung apurial tumhan kilangdam labangso akisung langket kipen akisung apurial tumhan kirap pon jepan alang ni aning akong panakimatha pon ateng pensi labangso sai kedeng pon sini dam lasi alang li CM sar kapin khat ateng pen Deputy Commissioner of Karbing apan pinkat pon si piniladak Department tumhan lapen dak parti klang okar sumhan pen rong asar tumpen pen chilang si labang sosai bang kedeng pon lasi labang sosai long kicerap dunjia phan ili tumdak local MLC mate Karbing Thomas Council Speaker ati Raju Tiswas tamin ili tumpan ang pinkat ati labang sosai long kisung ki povek vek apurial tumalong levek nangji lapen ki pale thek je phan lang nangji po lang nang pinkat ateng pen sini tum tamin labang sosai long kicerap Dong mukak pen semsing ti Karbing Long Life